Biyag, wenno patay. Tinapalabas, masyan ni Doray kini Fatima. Gapo ta na iturog nan, ti panagsangsangit na, gapo iti iliw na iti inana. Naibaga na daytoy kini Solomon. Ket kunan ni Solomon, nga ison ti makaamu iti ubing. Kabayatan na. Iti pandag na ni Rosana, nakadanon iti may sa dakkel abalay. Agin insayo iti karate, ti may sa alakay, anilakay dakluhop. Nagamamuda, ket nasaya ti impakita da kini Rosana. Iti sabali abangir, nasalaw manen da Michael ken Roldan, dagiti mangkal kalaban kadakwada, ket kinamat da ida, ket dita, immuna di manog ti pangulo ti kalaban da, ngem binales ni Michael. Ita gagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Ita, sardengan na kami kadin, ha? Michael, Uston, agdaran timoging na. Ipulong kayo! Nadida kami pala sardengan! Saan laday tati maramanam kada kami? Michael, sigurado nga inton bigat. Paayaban na ka ti principal iti pagadalan. Sigurado ang nagpulong na iti tinupakam iti bato timoging na. Saan ko matkid di nga impigsa, ha? Kinontrol ko. Iso nga mo, saan nagrabe ti sugat na? Inton maminsan, saan kanya agaramat iti bato Nakaasi ti kalaban mo. Nakapungtuta ka talaga itay. Kasano? Dinanog na ka di pangulo da. Kat si kamat, di mo balsan. Agsangit kalat tamat. Nagsakit mat nga minti danog na. Kunakmat arumbang anak kasagana ka. Rumbang nga mo masiputan ti danog dakan ka. Tapno malisyam. Wano saan? Unama. Anya? No ilaylayat ng ti danog na. Di pa sabtamon ito kugtar. Anya? Wan Roldan. Tano baybay makastatir aramidan dakan ka. Saan dan tungag patingga? Sa anak mat amakilablaban? Ngam adda nga rodgura da kadata. Kat kayat data asaktan. Iso ama sapol nga mom ti lumaban. Tano saan? Bugbugan da ka. Anya matan? Oh? Asidagtan iti kalapaw. Inton makasangpet ta. Isuro ka dumanok. Nabanong ka ka. Masapul amang Pasko itaday ti aramidag. Mula ak tilikudan ti balay apag nanagdag. Sayang mat no saan amang mulaan. Amin amang balin amang mulaan. Mula aklat ta. Diyos ko. Urayan niya ti aramidag. At dalata ni Fatima iti panunod ko. Kasla makitkitat nga agsangsangit ang mangururay kanyak. Ngam, amo kasan abaybayan ni Doray. Wan, agtalagak ka ni Doray. Nasaya at atao ni Doray. Kat saan na abaybayan ti anak ko. Anya nga, Doray. Kumusta? O sige, agpalamis kayo. Doray, pimintas ka. Ni, mangsurong kan sa payansot. Pudno ti kunak. Alakit din, agpalamis kayo pa'y. Kabayatan ti panagpapaangin nyo dito'y parangan. Mabiit lang, Doray. Apay, Kaya't ka ita subukan. anya subukan. Aglaban kayo kano, Doray. Anya, Apay, mabuting ka. Amom Doray. Adu tinasursuro mo itirangat. Iso nga adu itati amo ni Maskay. gusto? Sige, Doray. Aglaban ta. Duwan niya, Doray.
Bayad ka. Amo yung amin, kat awan panawan ko ita kadag iti kakasnabanag. Ngamin, aglabak pa iti bado ni Fatima. Ado ti labak ita. Kurtina, ulis ni Fatima, kanda dumamay. Takrot kagayam, Doray. Amom ngamin ngawan ka ba alamita kanyak. Sanak nagtaktak, iti awan kaus-us kan na banag. Di ta kayo man... Ha? Anay, Maskay! Dinanog mo matay! Abay, Duray! Saan mo abalsan? Sige, lumaban ka! Ha? Ay, sos Maskay! Natumba ka matan! ginalas ka lang, iti panang danganog mo kanyak, maskay! Nakitak tinapasamak, Maskay. Awan na talaga. Awan pa'y nasursurom. Sayang lang ti ibaybayad ko kani Don Tomas. Boss, naunaanak lang ni Doray. Napigsalakit iti kugtar ni Doray. Urela natumba ni Maskay. Kaya't ko atakwatan. Noon niya tinaadalyo iti rangat. Boss! Ansot? Ingkaya ba ni Doray dito'y parangan? Boss! Kita man? No asino tinalalaing amakilaban kada kayo ita? Ha? Anya ti aramidan niyo, boss? Labanan nyo ni Doray. Ngambos, awanan ti kabalak kadakwada. Kung may sak lang ababunan dito'y mansyon. Taga-ayuan kin ni Fatima. Sana ka makilablaban. Iso ano mabalin? Yak kayat ti makilaban, boss. Tati kayat ko. Kat nila ang Fatima ti as-asikaswak, boss. Saan aday talaban-laban dita? Kasta? Makita yo, boss? Mabutang itan ni Doray kanyak. Kunak tumet! Doray. Nalaing ka makilaban, saan ka di? Kwa, boss. Saan itan? Adayo analalaingan damaskay kan ansot. Gaputa agad adal dagaya mon iti panakiranget. Kasta? Awan, boss. Awan ati kabalak kadakwada. Amangan paikit din mapatay nak ni Maskay. Awanan na. Kasanon ngay ni Fatima. Awan ton, ti mga iwan kan ko na. Aniya? Awan, boss. Amok ti style ni Maskay. Traidor da ita. Idi pa ilang akayat nak alibatan. Ngamsan ngagbaligi. Gaputa dakkel ti apal na kanyak. Bueno, saanan? Anya, sanan, boss? Apay ngay, boss. Ipakat ko kumakan kwa na analalainga kitan itirangat. Ngamiso! Sanan anasken, Maskay. Nalalaing kan. Adayo, analalaing kang itisyak. Isa mabalin ka di, ha? Di na kun karitan iti laban. Gaputa amangan no mapatay nak. Kat mapukawan ni Fatima iti taga-aywan kan kwa na. Sige. Saan nga rodan, Doray? Sige nga Rodan. Ina ko ni kusina. Tagluto ak iti pangaldawan tayo. Ginlalaing amaskay. Nasaysayatan apag parangak analalain ni Maskay ngam iti siyak. Ngam no talaga alumabanak. Abakak aday di Maskay. Nga uray pa'y agad adal iti panakirangat. Natumban tupay iti kinugtarak. Oh, Fatima, imay ka mat dito'y kusina. Mabising ka? Anya ti kayat mo ngayon naman. Gatas ka di, ha? Hoy, Sige, agtugaw ka pa'y laang tamang isagana. Kan isaganaan ka matan iti tinapay, ha?
Sumsumro ti ugali ni Fatima. No daduma, nakataltal na. Saan ang matimtimag? Inton daduma mat, nakauy-uyong. Akasla ka na yun nga adda kagura na. Ay, no awanak. Kaasi lang. Taamangan no awan ti makapagbayag ang mga iwan kankwana. Dayjayan, Fatima. Napanan da pa, ma'am. Diyak mo no sa di naman ang tipapananda. Ngam tikas ka nan. Sika, nga uray awan ni mamam. Kat kanayon mat ang makumikom ni papam. Agsingsingput kalat na. Timbilin kanyak ni mamam iri. Kunana akanayon kakano apalagipan. Agsingsingput ka. Agaramid kakano itinasayap. Agsangit ka manan. Ni mama. Agsubli ni mamam, Fatima. Day talang tasaan tanga mo no ka ano. Ala, tapno makailiw-liwag ka. Umay ka man kit eh. Ta isuro ka no kasano ti makirangat. Nabayagan asaan ka nga insuro. Umay kan. Isuro ka makirangat. Ngam niya, no makaadal ka. Aramatem iti nasayaat. Saan mo nga aramatan iti kinadakas? O anya, Senyor Solomon. Kaya't mo ti makipusta? Asino ti kapinostak? Ado ti mayat ang makipinustakan ka. Asino ti laban ko? Kat saan pa'y analayang ti laban da ansot kan maskay? Ti maysa kadagiti tao. Mangpili ka kadakwada. Sige. Nukas tagarod. Mapanta iti ayan dagiti tao nga gininsayo. Tamang pili ka kadakwada. Nuasino ti kayat mo ngay pusta. Amin na tao kat nalaing da makilaban. Uraya sino kadakwada ti laban mo. Mangabak ka sigurado. Bueno. Makipustak nga rod. Kat dayjay ang lalaki. Iso ti kayat ko. Ni idot ti tudtudom. Idot! Umasidag ka! Siga ti kayat na ito'y partner ko alumaban. Iso ang lalay ngam. Oh. Ato iti basom, Senyor Solomon. Magyamanak, Don Tomas. Naimas day tangaarak. Oh, cheers! Cheers, Don Tomas. Nalpasan titulagan ta, Senyor Solomon. Iso nga grambak ta. Uminom ta iti ara. Idot, amumon tiara midam, no dumteng ti laban. Wan, amo. Agpaabak ka. Wan, amo. Oh, dayta Michael. Nagadun tinapuros ta abo nga dagiti tarong. Okra. Ken kamatis amula ta. Nagmayat oh. Intay la ko'y jay ili. Anya? Agpaili ta. Wana. Tawan mo ti mantika kan asinta. Numakalako ta.
Gumatang ta. Ken gumatang ta pa iti papel ta. Ay, sige. Sapay ko mga rod. Tamalako ta amin dagito inapit ta. Wanya, nakapeles ka din, Roldan. Wen! Ha? Apay ngayon nagalas data sa pin mo. Namansyahan niya rod. Idi na panak nagtaba iti saba. Anyamatan. Sukatama, kababain. Saanan? Intakit din. Sige, inta nga Roden. Numalako ta amin dagiti natang. Gumatang tamatan iti pantalon ta. Apay ngay. Agat anglit ka mat. Ha? Kwa? Kamisita nga ni dagul da iti suot ko. Ngam nagdigusak. Usubam dayta. Sukatam ti kami sitam. Naasam ka nga mi namang isuot iti di mo mat kukwa. Sige nga rod. Dahil nakpeg sukat. Anya ti agur uray agasat da Michael ken Roldan. Gagayem. Di uliwana denggan ti tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Kayat ni Solomon apaglabanan da Doray ken Maskay. Tapno panagnakan na no nalaingan ni Maskay iti laban. Ngem saan akayat ni Doray? Inrason na analalay nga dayon ni Maskay, gaputagad adalan iti pannakiranget. Ket amangan pay, numapatay na daytoy, ket awanton ti mangaywan kini Fatima. Immanugot nga rod ni Solomon asaandan nga agranget kini Maskay. Inawis ni Don Tomas ni Solomon amakipinnusta iti ranget. Ket immanugot met ni Solomon. Ngem ti dinaam mo, adda sa bali apanggap ni Don Tomas. Isu at tinulag na ni Idot at tao na nga ipaabak nanto ti laban. Iti sabali a bangir nakaapit da Michael ken Roldan iti mula da anateng ket plano da nga ilako iti ili tagumatang da iti masapsapul da. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Sige nga rod. Dahil nakpagpalas, Michael. Diyak kumakayat nga isuot dagiti kabarbaro a kamisetak. Aginatang ididay di apong bogan. Tapno saan amarugitan. Isuot mo ha. Kita anak. Baro ti kami sitak. Iso ngayon ka nagsukat. Sige nga rod. Agawa ma. Tapno makapantan. Sige, gawa na ito. Kaporos ka na tango. At ito bayad ng itinatingyo. Sige, kaporos dito. Good boy kayo. Agawa na Amo yung timangged. At ito mayon na ti bayad ko kadag itinatingyo. Tay gatang nyo iti papilyo. Ha? Agyaman kami, apo. Sapay kumatay ito naglako kayong tumanan. Kat dito'y pwesto ti pangilakwan nyo. Well? Wana po. Anya ngay. Nagatang tamatan ti kaya tagatangan, Roldan. Si Kaa. Di kamat gimatang iti pantalon mo. Tinapateg. Gimatang ta iti baro a pantalon mo. Nga oray jay kalakaan. Kat si Kangay. Sa nabalin kanyak. Mayat pa'y matjay do a pantalon ko. Sika ngamin. Di mo amo nga iwanan ti pantalon mo. Apay ngamin nanapan ka nagtiba iti saba. Asuot mo jay pantalon mo amaysa. Kat mayat pa'y lang day jay. Awan nga minti usarag a pantalon a para balay. Sige, inta nga Roden. Agawid tan. Sige, mapantan, Michael. Boss, sigurado kayo kadi ang makipinnos na kayo? Boss, amangan mo't numaabak di tao ni Don Tomas. Impasigurado ni Don Tomas ang mga bat ni Ido. Isang aga ko pa iti ado a kwarta. Ansot, ape atapisan na kawan ka po na, ha? Ingkurim man ang tiugali, Maskay. Gid-gid na naman ni boss iti panagkatawa na. Bayan lang, Ansa. Takayat ko.
makipagkatawa kayo kanya. Kasta, giddanandak nga katawa. Gapo to naragsakan. Laglagi pa ito. Ipaabak mo tinapa. Numaabak. Dakal ti kwarta nga umay kanya. At may ranod ka matlang. Wala mo. Laglagi pa ito. Ang paabak ka itilaban. Apay ngay. Boss! Natumban ni Idot! Apay ngay. Boss! Saanin nga kiri? Nabak sa matan! Saan ang mabalin? Dakil ako at tempustak. Saan ang mabalin? Awanan, boss! Natay sa matan ni Idot! Sana na makabangon! Kwarta dakal ti akupag ita. Akupag ti kwarta ni Solomon. Kunam analain ni Ida. Ngam naabak iti pusta. Dakil akan tidad timpustak. Solomon, talaga kasta ti suka. Ngam saan ka ang maawanan itinamnam? Nunaabag ka ita. Mangabag kanto intun sumarano. Kasta talaga tilaban, Solomon. Ti suga, duwalaeng ti pagturungan na. Saan ka maabag, mangabag ka. Dakil akan tidad tinaabak ka. Sumubot kanto inton sumarano. Sige, takitaag ni Ido. Kasimat, naskan na may pagas. Kanuan gaya. Ikanag iti kwarta apang pauspita ko kanwa. Rumbang lang nga pagasam. Gaputa sika tinakipinos ta kanwa. Ala, ikanag iti kwarta. Ano ti kasapulan? Ikanag iti nawadwa. Tapno sigurado ang maagasan ni Ido. Sige, pabit lang. Kasta talaga, Solomon. Nasken nga iwanan ta dagiti tao ta. Iti kasta, saan da ama upay. Nudigan at adapay at tumibkarda. Ophelia, kumusta ka? Itala ang anak ka umay ka dito istor ah. Wan Elsie, umay ko ito tinaglakwak kadagiti natang. Kadagiti kan kanan. At iti kwarta. Ophelia, Alaam latan da iti ang kwarta. Basit lang tinaksay iti dayta. sa bali ka at talaga. Agbambanog ka. Ngam di mo kalikaguman ti dakkel aganan siya. Asino ti saan niya kalikagom iti dakkel aganan siya, Elsie? Amin tayo. Kasapulan tayo ti kwarta. Ngam no siya, umdasan ti basit ang maalak. At dalagat igatang ko iti kanak, wano bagas ko. Saan mat akasapulan ti sidaan? Taado ti mabalin asidaan iti likodan ti balay. At dadi tati kalunay, kamatis, kano anya pa ditan anatang. Ikan kalaangan iti delata.
Naimbag lang mata nga at laok mo itinatang asid si dahem. Saanan? Saan da ka pakadanagan? Basta ti kayat ko, makatulong ak kada kayo. Gaputa na saya at kayo at tao. Inakmanin agi sursur iti lakok anatang. Agturungak iti ayan dagiti amamok abakat ken lakay. Ay. Adayo ti ayanda. Ngam sana bale. Taado mo ti gumatang ijay. Nasken ama sursur ko tintero asimbonan. Tabarang masarakak dagiti ipatpatik ko iti biyag. Ninanabokan. Si bibiyag pa'y nga taaging kaita. Dagiti anak ko asingin. Anya nga tatilang nga daitan. Ninanang. Si bibiyag nga tapay. Kat nito ni. Adangatan pamilya na. Diyak agsardang. Aging gaadyak idama sa pulan. Tatadaklohop? Naimbag nga oras yo, tata. Madamamanin ti panagin insayo yo, Si kagaya mo, Felia. Saan ka naila sinadagos? Nakakalugong ka ngamin iti silag. Aday ta. Inikat kon ti silag ko. Bagay mo lata tinakakalugong iti silag, Ophelia. Napintas ka lata. Wan gayam. Ada natin nga para kada kayo. Saan ko nga inlako amin? Tapno ada-ited ko kada kayo. Ikanda kami itinatang. Wan Pambarak ti mang sarungkar kada kayo. Agyaman kami. Nupay adda natang mimet. Ngem tangay ikanda kami. Di pagyamanan mi unay. Ala, umay ka. Mapantay ti balkon. Tagpay sagana ak kinibakat iti pagpalami ista. Adto iti pagpalamiis, Ophelia. Agyaman ak nanadalen. Kasta ka di talaga ti trabaho. Ti agisursor iti natang. Wana na. Sana dakes dayta. Mayat kit dia. Tapno mawatwat ti bagina. Kasla sa anak amamati nga aglaklako ka lang, Ophelia. Ngamin saan ama ibagay iti kudil mo, balasan ko. Panagkitakan ka, kat saan kang agrigrikat. Akas labak nang tinagtaudam a pamilya. Amok lang amin nga aywanan ti bagik nana. Sa bagay, kas kanyak balasan ko. Bakit akon? Ngam napintasak pay lang. Gaputa amok nga aywanan ti bakit. Talaga anapintas kayo pay laang nana. Pagyamanan mi, taimay na kami sinarungkaran, Ophelia. Kastaa, no addawayam, umay kalatta dito'y balay. Tata? Nasaya at kamit a tao. Isungag talik kami kan ka. Rabi iuna yan. Ngam sa anak pay laang ang makaturok. Nga oray na pambannog kak anagisursur ka dagiti lakok. Ngam, nasaya at matkit di. Tanalako amin. Ada swertek iti negosyo. Gaputa malako amin alakok. Ay, agyaman ak. Ay, makaturog ak matlangan.
Saan kan ang makarot at pay? Gatuta nakagalot dagiti iman kadagiti posti ti kama. Agraman dagiti sakam. Isuasan kan ang makalaban itakanyag. Awan gaway mo, Rosana. Ayop ka! Patayon na klangan! Hingam ti parparigadan nakakastoy! Inutan ka apatayan! Tagainap. Tagainap ko. Puno na pasama kan kanyak. Kasjay ti araramidan ni Solomon kanyak. Ti ayop as Solomon. Dakas at tao. Awan kas pingtikin at dakas na. Apong Bogan, nagpasgedak iti kandila iti rabaw ti tanem mo. Ken adda pay pinuros ko ang sabong ti dalya. Nagpintas sa buybuyaan, apong. Adda ita imparabaw ko iti tanem mo. Apong, uray awan kan iti dan nami kini Roldan. Ipatpatig da kalata, apong. Michael! Kunakon kat nga da ka man nandito itanam ni Apong Bogan. Wen Roldan, Umaikan. Mangantan. Nakaluto akon. madamdaman. Kasarsarita tapay ni apong. Anya? Apong Bogan, saan ko abaybayan ni Roldan? No at damang danog kan ko na. Balsek. Michael, saan akayat ni Apong ang makilablaban ta? Kasta idi ti kanayon nga ibagbaga. Nga uray idi adata pay lang iti elementarya. Kat kasanon nga no danugan data. Saan ta ida alabanan Tumaray talangan. Kaasi ta sigurado. Imma dun dagiti kalaban ta. Gaputamok. Nagayab pay day apir yung iti daddo makakadwana. Anya mutan? Apay nga ta akaguran na ta day apiryong. Gaputan nalalaing tangam iso. Awan mat basol taken kwa na Apay ngay uyong da. Tangagamot Nagturod kayo lang tangagpakita dito'y pagadalan. Awan basol mikan ka peryong. Iso ang mabaling ka di. Sardengad da kamin. Anya ngawan? Makitam dito'y sugat dito'y moging ko. Ha? Gapwanan day takasingin mo agin lalaing. Basol mo matlang Dinanog mo ni Roldan. Binalas ka lang. Kanapay nga minasanda kami asar dengan At dantol daw yung adwa. Balsin kayo. Pabugbog kayo kadagiti kakadwak. Uston peryong. Sumardeng kayon. Anya nga minti basol mi kada kayo. Not da basol mi. Pakawanan da kami kuman. Saan na mabalin? Masapol na mapadarak mo timuging mo, Michael. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, Jun Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molad. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!